Dilhiarong supi jantar mantar along Hemprek farman kachesong damji aphan Diphu pen bar pontang long. Dinar lang roy along kikim pona dolong kikim ketang pen kahinu. 14 mile pen dikrong berpo dhansari an kacheleng atovar pinyar nian tan mesen atovar kelong dun delang ajok non barla por lilo radatun kisung chetong ponang lilo. Birta kila rado an aphan kardom pajirlo kardom non birta thanje bang samyo jang terangpi non arjuik tha birtang. Karbianglong pen di mahasau a Hemprek Article 244A Autonomous State of Harman Dilhiarong supi jantar mantar along non kevang jik here ni phai inkoy rega thaumarni dharna kang didam je phan Karbianglong pen di mahasau Autonomous State Demand Committee Karbi Soarlo Amai Dimasa Students Union Karbi Students Association Pendanglok kaprek hamphang soatum here ni phai inkoy ningbe Diphu Railway Station pen barpontang Kreisir kebra ner kebra troganing kan pen Karbianglong la pen di mahasau araratum India Constitution along kitogdak Article 244A Autonomous State kelong nang jaron kido kokajok jehang pon bom bang bom si pening aningkan thong kebra trok si an pling tanglo la soang bong pen non kido bom members of parliament MP Horen Singh be private members bill ki pon setami dolo la swalong non kanchastikom KA RSA KSA DSU tumpen ke hang chimit mi pin pen hang pon bomlo lapu kanchastiko mamai phu ajetimung pen pherang kiang no lamning jepon hang lo la pen ha 1986 pen hisab lo te noni kan thong kepra troxian do bomlo na tanana ta chok oilang chok bom lo ta chok oilang na sateng sinile tum non ta dam bom nang kok lo pen non dili bang pharo phi social moni dam lo non da bom lo la pen da dili ke 23rd March dharna duji la pen la sateng pen nili tum la organization do ni tum Karbianglong di mahasau Autonomous Demand Committee kadaskom Karbi Student Association la besa dimasa Student Union Karbi Risho Dorbar Karbi Soarlo Amei Karbi Unemployed Association la pen dimasa tum jenis do la pen tum Karbi Dorbar do Tiwa Dorbar do Karbianglong ronga sarame kara tumando la penele to ada dili long dharna ke do damalam la sonen lo jenon amat government bill bang ponam po autonomous sara putha la penon ala salam pesar kori sini tum non kedam central government apan la pe ala dang ni tum un mane chita onji pan body ji prime minister Narendra Modi home minister Amit Shah akola pena kapre to man chita pani tum body ji akola pen la sateng pen nonili tum kedam lamang karu isia kimi pen lo je nonili tuma MP akai Horen Singh beta private member bill ha Biren Singh ki aprang MP 5 August 2016 ahut jeto private member bill kimuk hala swa bill on private member bill putat ako kipa duthi Lok Sabha lo hala swalam non ili tuma MP Horen Singh beta claim bom lo la pen chokpo busini tuma thadam la selang li Horen Singh be MP panani to hin pen ninga klong ka churu la pen ahir jumi pajirlo la pen asana ta dak Karbianglong non mada siem Dr. Tuliram Rongha alang lita thipaduk piglo la pen chirap piglo la pen alang li autonomous state ke paloi pan alang li ese siem capacity isa pen siem power bangke alang li klemolo la sobat si alang li pan ituma hin ni tumar organization donta alang li pan ninga klong me ka churu la pen ahir jumi pajirlo la sinani le tum appeal ke la henlo jenoni tum ke dam penon press release lo che ka chini ri ke lo jela so autonomous state ke palong chi aphan Karbianglong la pen di mahasau long kidoam Karbi political leader Karbi leader atum especially Karbi political leader atum sacrifice nahi hal henlo ni tum appeal kuriya thema Meghalaya autonomous state ke long huta एक खासिया लीडर जॉइंट लीडर
la penasana ta garwa leader political leader tumala tum sacrifice pi chipaduk pi la sela tum autonomous state palong la pi separate state long lo la sili tum ta hok pet autonomous state jong sini khang polite garbia political leader tum bang sacrifice nahi secondly ne tum appeal pen lo jenani tum in 1986 pen ele tum belek organization dula pen ala sateng pen militant organization extremist organization tum la pen senior party to malang itu more power dengolo MOU ta jitolo MOS ta tu time no seta hala hai bang aliawi council upon more power ipika aliawi la so pore bang si enoga kachuni kantung pen lo je il tumalong karbiang long de mahasalong ke doan militant organization extremist organization ba social organization unta council upon more power kipia bang ke dengri noi bat deng nang alu pusin itu alang lipan ban tuniri akot sanjang si deng bom pulurang te la autonomous state yang akisung doji kelong der pigi la pe alang litu mata alang tum organization apa leader tentang mafia kisung puji la swase ni tum appeal ke alang tum dan militant organization extremist organization unta non deng tang no deng talo aru near future mafi ke council upon more power kamang ke dengri na halain lo ni to hin tane tilge acha sir tangte forensic be kai ta na chita onwe akola pe non sam da na chita onji la pe ni tum karjulo te council ban da member emba mane ne son chita onja lam do la salang tum na chita ong dolo polote ni arong pigalam lo akola ni tume kai ta most welcome lo karbiang lo det kali dimah solong e do MLA no minister no mo CM tumata nang dun lupulote nitung interest piglo la pen most welcome lo la pen nona chito jala ma forensic be ke dule la ke ako kar biang lam council ban dai no bani na chito jala do sidani tuman pol la sana bang na than lo lang he tan long pa mi melang sa khat do pusina pu tela sunse phata se dimah sa pen dami nang chitong dimah sa pen ke dimah sa stand union tume kaita dulo la pen hut dimah sa mother society do dimah sa women society do akola pen jen it's do jadi ke nai sa hasam do union pe mang kaita do na ta bang tong ke plikep do wang kwalang itu tuar ke nam ka didar se do la selasana ta non ke thor mi ove ki mi to apa tuar ba insa ti pamini tuar ba kalang ni piang ni impirna ni kala suan ke ni ustad ohmine sa santosh mohammed hala pe na duarlo ako BJP होता सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्रेटरी तो होम सेक्रेटरी तो लाता बता ही नहीं दो माने आरसे जेन डॉक्टर पोजीशन हला तो 2001 2002 होता तो नहीं तो मांगे मिनिस्टर लेवल तक दो सेक्रेटरी लेवल तक दो इन्होंने मांगे नहीं तो मांगे बिल बंग सिना Yale to mak tok na ngang de ke ni tu tang ani wa ta wi ne to mang no ne bill ku na ko la private member bill kan government bill to na ko kalite government atong government bill introduce ko na pa bang la se to ka do piglot do ka ba ka wi bang ke ni tu ni wa kala so tok sut ke mane ki pachun ni pasala tunang ki chaka son khala to na chi cha bang ke la ga prang la hen lo je la so ke na ka mi claim je pan mang ka for nang ji ko step by step si claim nang pu chala to na ku dun do mane step by step mane la more power pina la akola so mane piloma test na la khosma pula sina pudun hai sitani toi pulo je la ke test ya kam avila la ke utate constitution right do pahla bana pina pula acha sir tangte lapu rompus non la dakar be ma council ta me BJP se ruling lo tangte lasto no aji ding clipen kar yang ma pen di maso akimang mate akar I la article 2448 mate autonomous state puthak ke pachun je aputhak nang hin mai kopi lo lam thi nili non pukalilo prang ta ningjelo jet non media ba social media through pen nali tum ta chini lo nili ta theklong lo nili ja lo pen karjun lo pa ken non la ta modi leadership Narendra Modi ke high prime minister ke high leadership pen non ke wangji kwan der kwan prap ni la bang chin nis tame hotula non parliamentary election aprang ba phi India long penaan aso bimu chot state kasilame penaan do la sila so kasilam hot ilit tumta long lui pusinilita ningthe atima non bang ke la Modi leadership bang la bang alang bang phan convince am thegote ilitum long po pen ke dam tang ko ane
Amreng constituency ka parlo jiri kendeng pen escape ka chelenga towara long ki kroipu dinar pu alang roelong PMGSY pen panong pongsi RCC adolong paselam pondo bonta contractor babul nat po bang so adolong ka selama sai ki oi pigajok selam tang det pen ciklo jonita pleng plelang pen patumi pini asap sovet arwe ki janganta longli kang rai muni retum ka cheleng je phan phiri mimi an pin jiri kendeng pen rensing teron karbilong rebirta Dhansari MAC constituency ka parlo National Highway 3614 mile pen apar dikrong Adivasiya rong Karbia rong Vurput rong photro ka chelenga towar piniar nianta misen towar longdun dela non becheng barla nang lilo inghan langbung sak nang lilo gari motor ka chepon kisug yun e ka chepon school asomar school kidun ka siksak thedunga kisung chetong nang lilo Kedamtang surhini rengkoyan ingkan Diphu STLAC sumronghang minister ki khimbo mahot labang so towar kiselam ponje phanlong e samponlo aja kiding 3.60 km SODPG surhini ra krisir kep pen surhini ra ingkoya farman sitame piniar nianta kiselam kapatang pon pereka jok penang an labang su aradatum ningduk cepeklang pon Lasino ning tangkring tim kar bianglong CM Dr. Tuliram ronghang pen labang so towar non prap jin pen nang selam pipon paprap tha pusi rong arada tumpen kachuning ripon sangti dipen projen terang karbilong rebirta Pinya birta lansi kangton lokar